Hello, a very good evening. Welcome to Manupur, a 360-degree analysis of news and events. Manupur, a big political development is Manipuri. We say political development. After my own the Lakadori Brana Tragana, Hazik Kari Karamba, my own the Lakadori Bino, Manipuri Chehi, any Mapung Fazal Kalabak, Kanglup, Anigi, Irang Sinatayam Matunda, Hazik political crisis ni Hazik Paliba, BJP, Sarkar itself, Makoi, Manunda Oiba, Fibam say, Manipur Chief Minister Siri, Nongdongam Berensi, Nahan Tarik Mapanda, Northeast Coordinator, Summit Patra Masaya now, Manipur Halamatunda, Governor the Mahaki resignation tender, Tazin resignation tender, accept of Greg, Governor na, Sigi Mahatarakuda, Manipur Praza, Mayam expect to say, either Hanagi Manipurgi. Chief Minister resigned to Gramatunda, another CM, Hazik, Kogi Manipur land solution, Mangam Gadava, Manipurgi core issue may see Fazanas handled the Wangam Gadava, Manipurgi Chief Minister Mapami Haveni, Aduna, Hazik Manipurgi Chief Minister Kanbugi Mahutta, Hazik BJP Manunda, Nakpak Tarapi, Adugi Wafam, Oiribra, Zuxe, BJP Manunda, Kogi Lebak Ningba Madi, Kogi Lebaki, Nuksiba Madi, Lebaki, leadership Oibugi, Gun Yaurabadumba, MLA Minister, Mayam Chong Tolaga, Hazik Manipurgi Chief Minister, Oinabugi, Makoi Manunda, Adumba, Achawa, propaganda Amtona, Wafam Zuleri, Aduna, Makoi, Team A, Team B, Team C, Semner Piwa from Duni, Adwa, Luri Hazik, India government na Manipurgi Hazik Oiriba. Haziki political solution se masigi solution pothoba ngamna lairi BJP gi lairiba manung sida amaga yanadam sina maram oraga Manipur gi chief minister khanba ngamdabra haiba wafam siso hazik praja myamne am chamna wahangam oiribane but still India gi amna maru oiba Sambit Patra na Manipur la amdungda Manipur gi governor hanjan numit marini unabni aduga Manipur gi lairiba political party gi leaders maru oina BJP gi amadi tongan ba party gi miyoy myamsi one by one Tongan unar madung da makoi manung da kari wari sana ge habse ngasi fawba Manipur da lakwa Northeast ki coordinator amadi koi ki national spokesperson oiba BJP gi Sambit Patrana makoi lebak myam da amadi press media da khangan da se manung da kari hidden agenda lairiba ge habsu wafum se yamna koi ki chamam na ba charang na ba wafum nei aduna Manipur gi habsi oir kadau fibam se Manipur lengak se madung da Manipur gi anobo chief minister lakadau ribra natragana Manipur si habse suspended animation laga Manipur PR Chalamunda, no book election Tauraga, Hazik Labor, Iran, Kanglup Anigi, Hazik Yamna, crucial stage, or Masigi, Achquaregi, one of the most biggest problems, soft of Wangam, Alabok Iran, say like Yida Ibrahim of Sini, Aduga Amanamok, Manipuri, Anobochi Minister, Sinlasu, Sindrabasu. MLA BJP gi Kuki gi Maratagi Paulinan Haukip na Highway Manipur da Hazik separate administration tan gi demand si Homoi Habi Wafum Sulaire Aruga Mahan Fondoki Wafum Madungina Ministry of Home Affairs tagi Nomoi Kapalepu separate administration gi demand tan gi Wafum si Kanasi Habigi Adum Bayam Chamam Naba Charang Naba Matam Hazik say so Hazik Maru in a say, when a Kanaka topic say, Manipurgi or Fibam Amadi, Indian has glory about what if sing say, Machia mature Badumba, decision Oibra. So today we have immature political decision. As a topic siga, Heck Marilyn, Langston Beverse, or the Kurazam Atone, working president, international peace and social advancement, IPSA. A very good evening. Welcome to Manupur. Chip Bureau, UNI. So, once again, appreciating your joining. And last but not least, Dr. Imnam Premanda, Head Department of Law, Manipur University. So, I guess, Omapu, Manumunda Taram Okchage. So, I'll come to Atoba. Atoba Maruina, Quaki Yang, we have say, Manipur quite a Marueba. Quaki Maratana Tobasi, Kokomigi, Jose, Quaki convener, Moitu, Tobuni, I Panmadawacho. So, once again, Atoba. So, Maruina Atoba, like a Quaki Chief Minister resigned to give a from say, Masi am the arrival from the Oide, Madam de Adugi Mamanga, no Mawatling Ida, Marxi, Delhi, Degi, Kudak Korok, charter flight to Changibani. So, assembly, however, Taragi, evenings the Halamatunda, Mahak Masamaxi, Sambit Patraga, Chatlaga, resigned to give you from Duni. So now the question is Kari Marunga of the Manipurgi assembly holding in Mamanga, some of the Punkara Tangara Matamzida, Manipurgi Chief Minister resigned to say Kari Marungino Hive from say Shantan and Nampudana Tawan Bani have you Madugi Quaki Chapchabo official of Paul Fang the Dargazo area Duma lady as you say. Other I told attention again, so we'll start from this point.
Hoi madugi prem na haibiriba area se mayamgi speculations haigadra assumptions hai tare mamdi kaino da officially chapchana sagi chief minister na from thado kibsi center na thado hairaga thado on bani habisi man resignation tender to matam sida di du point reflect to dabani na technically yenga budi ma masana resign to jabani na dum pa do ni but mayamna speculate to report si la le hana pura ka kusu yaroi maram di frequently ma delhi de chalura kanda hanjan na leadership unarura kanda decision si lorok pane haji mi khuding na loina ipong phone unakraba media sing na report to kiba put mayam le aduga center dagi representative notice ki in charge oiriba misak si bo la aga magi presence ta resignation tender to hon ba have si there is some kind of koigi organized kaya hatare move natra sigi decision si lawno hona aduna masi center na lohon bane na adum pa bi ai aduga madu khoina dumaina parak taragadi hujik lady posi embiro chief minister na resign to bodori ba numit siga assembly gi magi matam tha taruki labs oiraga assembly muk kawgadabagi matam siga sigi window period si am tieleba hardly numit nini khatane ba ana numit nini da chief minister mana resign to thokraga magi replacement da anoba chief minister ma or leadership ma khanbagi magi to lawdo matam se yam limited oibanina masi center da already moina decision se loropanina moida masigi chapchaba alternative leader ma in hand da pairaga lerum gadomna adu sunglai lerum dana chief minister du resign to tholuraga somda mai mahuta kana oigadage haibagi decision ma lorokta basina maram oirakanda mai se khoi center gi si khoi thuong mundri ba potama khoi manipur miyam da chaw na injal ko chama ne ba ching sang ba chak thuong ga ching phajan changhal laga masi miyam cha yeluro hana khoi bjp mele miyam cha ma cha khom manga loi bijo na bijar ko chama ne ba ana kanam chaw yadre hujikte half cook oiba decision du la amnina kanam chaw yadre sa na na hona ba da loi pharak ta na re hujikte aduna sigi situation amada lairebe potse ngasi manipur da lairebe potsi akoi kano da akoina kai hai tare masi political term da hai taragadi chap chaba akoigi functional government amsu semba laitaba then akoigi chap chaba government am laitagadi there should be a constitutional status am laigado masai prem na hai dumaina suspended animation obi then complete pr obi governance rule whatever am laigado ni natra adugi potu sum leitaba ada ekhoigi state huji huji si vacuum oiba area amada lengak pa yaudana adu constitution su chap chaba madugi protection ama pidana magi kano ma yaudana magi purview ma lehendana manipur si ora haraga leibidong na lehele sigi pochi lakma tamsi da huji koi miyam da lai problem di kaino manipur si huji yamna normal level situation ama nate right irang yamna kandana misi mina awana kaya mama mi lak amagi maya da awana khanga mi lising phum dra hena mayum makai kairaga leibam chabam khangdana phi khara khanjalaga ma toroga yam natai chadana leiriba matam mama khangne ba sidai da yam ro population mana subam nobam khangdabagi lai lai su nena tana tamba phangdabagi lambi lamkhang phadana chatpa ngamdabagi thabai inkhang chingman chatana thabak suba ngamdabagi odongo phibam mama leiringe sida lengak ama suddenly center na loba kai hatare asoi decision na traga aran decision na maram orga ngasi manipur gi phibam si yamna natai cha da phibam da lehen base masi gi responsibility je kana na lodoino ba aikoi gi leiriba manipur gi chief minister oirimba misak sina su mana chief minister pham thadom dai sida manipur miyam da chap chaba magi oiba decision ji kai gi lorpono kamaina lorpono miyam gi interest lorira kana gi interest lorino masi toroga miyam gi phagani haira kaidori haino haibasi miyam da harak pham thuena lawe ba exactly adu potuma to biramdre then on the other side center na lore iba decision si su samit patra la center na thare na haire miyam si unare lengak sem na bane makan mi miyam kau duna mla miyam ama miyam minister miyam kau unare samit patra also have the responsibility to explain to the people of Manipur what is actually going on and on what ways are they leading kamai toroga kai toge khali ge habasi miyam da haibum thokdro chief minister resign to krise kai gino explain to thokdro adu zum to daba then hujik lai ba ekoi gi mla
मरुना absolute majority फंगगा लेरिबा बीजेपी की own MLA बीजेपी द मर्ज तौरबा जेडीयू की मंगा अदु पार 37 absolute majority मखोइना लौनिंग डिसीजन लौबदा दुम पोचे ताजरगा लेरबा सिगी पोचेदा अखोइगी लेरिबा MLA मयामसिना लेबाकी दमकता मोय लेंगा अमा फोबा मतम चाना मियामगी खलगा सेमंगमदना हंग पोजीशन द लेरिबसे मसिना मोयगी यामना immature ओइबा हाइगा नंतर मोयगी यामना कई हाइतारे अखोइगी मसागी डेमोक्रेटिक राइट सी भाव ताजदबा अंडरस्टैंड तौदबा अदु मोय मसी पावर की तसलसिदा गेम ऑफ थ्रोन द हेना थवाई याउसन ग्रगा मियाम की लेरिबा पोल मयाम सी सोर थिंगगा सोर तलगा लेरिबा मी अमदु अदुगी ऑक्सीजन पीनना बखोना गेदि हाइददना सोम नाकंदा कोचेन चेंदना मोय कनाना डायरेक्टर ओइदुना लाउना लेबि टाइप तौ लेरे अदो हजकी पॉइंट मखा दा लाक्जङै दा ममांगी पॉइंट दो एमता एट अमता तौजोगे खोइना येंगबा याबसे हजिक नसाइगी मनपुरी की चीफ मिनिस्टर सिल्ले 32 प्लस 5 सीट लेरिबने ऑलरेडी जेडीयू 5 प्लस बीजेपी की मसाइ ऑन 32 मा 37 ने लेरिसे अदुना मखोइ 37 लेरे मखोइ योबा ऑन डिसीजन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगे चीफ मिनिस्टर सिनबंगमदबगी मखोइगी अखोइगी कैंडिडेट लाउथोपंगमदबजी मनुंगदा मोइ सीट मुनाबा अमदि मनुंगदा मोइ मसेमजे यानद्रे हाइबा ताकपगी अदुगी खुदम ओइब्रा नत्रगना साइवाइसिदी अखोइ स्टेट न सोइबो ओइरक्तोइरा हजि पावा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर खनगमद्रिजे नत्रगना सेंटर दगी सोइबो ओइदोरा हाइबगी साइवाइसे कितंग जममनबजु चरांगना बक्तेंग ले चममनबा लेतेन लवे आइगी मीडियंदा कइगिनो हाइकांदा अखोइ सिदा लेबा मिनिस्टर एमएलए सिंगना समित पात्रा उनरुबा और मपान थोलंग मतमदा मीडिया हंग मतमदा मोइना कई हाई कमाना लौरप डिसीजन हाई कमाना खलक मीदो अदु गाइबनी मोइना डिसीजन लौरकनी अदु लौरपद अखोइ लोइ यानी ना हाइरे हाइबदी मोइ मसाना अखोइगी एमएलए मयामसिना मखोइना एक्सरसाइज तौगदबा मखोइद लेजरबा प्रिविलेज डेमोक्रेटिक राइट तो सि दिल्ली द सिना थोखरे दिल्ली ने लौब डिसीजन दुदरी मोइ अदु एगेंस्ट चलोय मोइना एनी मीमा होंबो तोंबो चावबा म खलकपदो अदु अखोइ यारे अना हाइरग ले थोखरेबा अना लुरैदी कइनो अखोइगी मियामना अखोइना वोट थादरगा खनग्रिबा अखोइ केंद्र की एमएलए सिंगसे दिल्ली ना हाइबे इंदनबा वोट थागत की ब्राइज वांग हंगदे आरो डिड वी इलेक्ट देम टू बिकम द मोस्ट लॉयल पपेट ऑफ न्यू दिल्ली अखोइना मोइ वोट थादरगिसे अखोइ मियामगी मिहुट ओइरगेना ओइननबा ना थादरगिब्रा नद्रगा मोइसे दिल्ली ना हाइबो क्वाइन गदब खलगा अखोइना वोट पीखिब्रा हजिक उरिबा फिल्म जगी मदुगी नदी मखोइजे दिल्ली की लॉयल पपेट ओइना अदो मोइ मसाना दे दुमाइन लौग्रे अदो अखोइगी वोटर सिंगदी कमाइन लौबिगे हाइबसे केंद्र की वोटर सिंगदा डिसीजन लौबियो दिस इज द राइट टाइम मसिदा अखोइना चुमथोनबा होना होद्रबा अदु तागरे अखोइसी अयामतमदा दिल्ली द सुम चलगा सरेंडर तौथोबसिना मरम ओइरगा मोइ मैम चत दिल्ली द सुम वानोम सल्लबनिना मोइना दि खंगजदबा मोइना चलगा दिल्ली द सुम उनबा चमाने अखोइ हानगी अखोइगी चीफ मिनिस्टर ओइम सुंगाइरे अमा सुंगाइरे दिल्ली द चत सुम वानोम बसिना कमदरो के हाइदा प्रेम मखोइ मसागी वैल्यू से दिल्ली द चलिंगे मथिक सुम हंदरकनेबा दिल्ली द याम चतना सिदैदा अखोइना अखोइगी डेमोक्रेटिक राइट कॉन्स्टिट्यूशन अखोइद गारंटी तौरबा अखोइगी राइट से अखोइगी लेबाग से अखोइगी असेंबली से सुम लौरगा दिल्ली द थारगा थबक तोंगमबा दिल्ली न रेस्पेक्ट तौबे सुम हेनगदोइनेबा सिगी बेसिक फंडामेंटल आइडिया सिबोबा खंगदबदौन तौरपसे मसी याम लाइबक थिबा हाइतारेने अदुना अखोइगी स्टेट की लेरिबा बीजेपी सु कैदोरिगो जिसिबो बीजेपी व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी डूइंग व्हाट इज द सेक्रेटरी एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स डूइंग मोइना बीजेपी की लेजिस्लेचर्स में हमजे पुन्ना मोइदा कौरगा कन्वेंशनल होइना मोइ मसेनी मरकता इलेक्शन हम तौरसु याइना प्रायोरिटी द मोइ कैंडिडेट मंगा तुरुक थोय हाइरे सीरियल नंबर दा दामो मी मंगा दो प्रायोरिटी आइगी सी सेकंड प्रायोरिटी सी थर्ड प्रायोरिटी सी तौरगा 1 2 3 4 5 ममिंग दो हापगने लेजिस्लेचर कुंथा तरेसिना वोट थादर लोरे अदुदा तारकपदो हाईएस्ट वोट फंगबदो प्रायोरिटी 1 दुदा ख्वायाम फंगबदो अदुदा चिमिसे वेन लोरे एज पर द नोय मैम की मैंडेट को दैट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक वे टू इलेक्ट आवर चीफ मिनिस्टर तमो अतो ऑप्शन लेते बिकॉज दिल्ली हैज ऑलरेडी यू नो मोइदी मथोंग खंगना देशन ऑप्शन लोगा मखुत तमीसु लेतना मतमसु लेतना मोइना तौसलरोमनिना सिदा को सुमाइन लौदि यार लौबु यायबा अदुगी पोचे तौदखै मोदी जी ना अमित शाह जी ना चांदीबा मीमतंग तौथबिरगदी अखोइ मितरी मदु इशोरदंग उजरगे हाइबगी टाइपता ngai lebese masidagi hena laibak thiba manipur gi democracy gi history da manipur gi parliamentary democracy gi history da amu bobo thoroi masina aroiba oiba choidna oirasano haida ida main thamjage unfortunately am roi ofam ne thoba aduna hojik manipur gi oiriba crisis si kari crisis no hojik akoi achauba irang amagi marak sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯁꯣ ꯑꯩ ꯖꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯁꯣ ꯖꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯣꯏꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯃꯤꯠ ꯄꯇ꯭ꯔꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯃꯤꯠ ꯄꯇ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯝꯖꯜꯂꯒ ꯍꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯋꯥꯏꯁꯤ ꯁꯃꯤꯠ ꯄꯇ꯭ꯔꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯣꯇally ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯆꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯃꯉꯥꯅꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯂꯩꯅꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗꯣꯔꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯤꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯦ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯏ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯎꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ HIV/AIDS ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯤꯗꯤꯡꯅꯦꯕ ꯄꯣꯄꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯅ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯝꯇ ꯄꯣꯄꯤ ꯃꯔꯨꯕꯨ ꯎꯆꯦꯛꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅ ꯄꯣꯄꯤꯁꯤ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯦꯐꯦꯁ ꯋꯦꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯁꯤ ꯑꯍꯩꯕ ꯁꯥꯎ ꯌꯥꯕꯖꯥꯟꯇꯦꯀꯣ ꯃꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯃꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯗꯨ ꯁꯤꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯣꯏꯕ ꯂꯣꯗ ꯁꯦꯔꯥꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯨꯕꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤꯁꯤ 174 ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 174 ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠꯄꯨꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤ ꯁꯨ ꯃꯣꯇꯣ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯅꯝꯐꯨ ꯁꯥꯐꯨꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯧꯈꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯂꯣꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ 6 ꯃꯟꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯡꯗꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ 6 ꯃꯟꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯅꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯅ ꯆꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ 6 ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ PR ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯧꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯇꯛ ꯆꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ PRꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯀꯦꯁ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕꯗ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯦꯗꯅꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ PR ꯊꯝꯕ ꯊꯝꯗꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠꯂꯤ ꯃꯥꯅ PR ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯦꯗꯦꯠ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 74 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ PR ꯊꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯦꯃꯦꯁꯟ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 356 ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯅ
karamba mibu chief minister hapa yai adu di discretionary power ni ko sida ani lere ko amana president ki discretionary power president na council minister advice tawrokta na mana PR thambadi yaramdre lo da adu ma clear oye ma si prime minister ngai bo mu yai ko prime minister yaudragadi council minister makok tu ma oidui na prime minister je ngasi ahing halakbagi halaga haye yukum bana traga atheng bada ko adum PR gum lak pasu ai lak tabu ai khoina haiba ngamdre aduga governor gi somdadi mi na claim tawragadi kanam ta claim tawgadi tate sandeep pratan unare pung tara unare pung khaim le me am thole kain taw sum pagdo do wa ne bo ko jabre ma ki wafum da kari PR je president rule je koi manipur lak sala ba jukse koi india ki prime minister hala matung da so manipur PR lak bagi maram je handaki lairiba koi manipur gi MLA maru ina koi tampa ki haidare MLA humfu makoi gi achawa dai da oi gadoribra manam de koi gi manung da nakpak ta bai wari manung da yana da ba manung da chief minister amaga sogon da bai wafum me am lere adoi bida ga manipur da president rule je makoi na thamalak pada makoi gi achawa khut yawe hai bagi adugi wafum lakador kamai yeng be sai khut yaw yaw da de khoi khangjadre ko adu tawriba thoiba thodok sidi moina thohalini okay PR lak to factor ani ni amana 174 gi 6 month gap leisalak pado adu ma ada amana kanam tar government formation to bungam de government formation to bungam de bari na to du je khoina asa taw si BJP si tor kani sine ba 32 ka no leibani na mana command number du command leibani na mana soidna claim tor kani claim du governor to du note mi am claim to ko do ni ai ngonda 32 leire 35 leire ai command over this strength adun ai ngonda se Mr. Hapu ai sakar semagi haya ka doine ba adu governor na nang hapula nang semula ni kawro e ba ko sana bida mi am claim to umsagi governor office da mi me andu puraga list tu ira si leire sara ga adum yani kano we all know kano ki BJP kuntra ni thui lei khang leira po ne ba ko an adu po ne aduna claim to no mi ji leirak ta bai da wi claim to du moi mari manga thola ga separate akhoi center na happy rakane asada center da mon hobam tawi masi ma de akhoi nungai am poi akhoi mera bar ma han kan ga lebak ning base handaki matang si ure akhoi MLA se kaya mati lebak ning jage se center si moi ne am khajab si ju high command ki culture se masi ma ayo sidin ayo bi leitre high command si kaya na command to ngami kaya na kalle si manipur na sakhi oire atopo state tawde Tamil Nadu da kaida BJP ki yedura pa ha da thong tok thoi thong happy mi gi na kaino ma guts ma galoina na tawi akhoi sina akhoi je kai ngamja da akhoi si union territory ki time da tawu state ti ojaba constitution status we are state aduga we acting like a union territory time ne khon ek tawri si ana yamna masi constitutional status si akhoi na handale ai gi status si mi ne lep ko dong nati ai na lep ko dong ne ai na lepi duga mi du mana na ina khan ga dong ne khoi na du khan ma ngamdre yam lure ne khoi sana lai bak se adai khambada 350 60 mang na ta le bani la pai sang sang wange na phu sa pu da moina hapchal laga nong ni du supreme court la aga condonation ha na ngak bi ba kai to godra ko aduga 350 60 ngak to ngak sin di lai ta bani du su khang de na ko aduma yeng tare aga law di very clear ne khoi gi 6 month gi gap se le raga di khoi gi constitution breakdown le constitution breakdown ha di PR tham hai bani da PR de hai de supreme court hai ba constitution breakdown oi re ha ba hai di constitution breakdown ji kaino kan adu wahai du 350 wahai ne constitution breakdown hai di 350 wahai ni 350 tham hai bani da adu da animated suspension thamaga di akhoi gi hida ka pa drip ya ga tham bani na akhoi gi drip tu le ra kan da mana leng ko tan tawra ga di amana claim tawra ga di adu animated suspension si tha ani maximum tham do se masi di case ta yaw constitution si da yaw roi the hajik animated suspension ji lakpa da gari manung jidam BJP gi laiba MLA myam se mu yasinna ga sarkar amu form tawna bagi adugi ama tawdu chena du tha ni gi manung si da 60 day gi manung da hause akhoi kanoni da akhoi gi undeclared animated suspension gu manung gi lei undeclared tawdo undeclared am taw India da defect to si am tawle India si arai le bang ti ni yani ana chief minister si tawre sand tawre sand resignation tawre resign tawre matung sand taw bu mani ai sakar haidi command leire na sand resignation taw tang e ba ko number le ta kan da ni resignation taw ri se aduna resign taw thwa taw thopu anyway taw bu do sa thong na hai ba du mai na ma gi substitute ama XYZ ai to di ma du ma pan tholoi ai to ga di mana taw kani se chana bi da taw ne ba ko akhoi na successor se khalam da successor se blank thamam me film the blank type aduna yam danger ni adu sida di danger la ni akhoi kabi ba legislature singina aseng badi without interference of anyone kanam ta interference taw na moina election tawraga aro ma hapani ko moi party na kaina aro ma hapaga phamma moi masen ku thang ke ba khong thang ke ba le na ko kul ani thang na ge ba thang ala masing thirani na sector be ro torga kanan heli du khalaga mugi legislative party ki leader du na chim so claim to du ne ba sana bi da akhoi sina leader si ahum mari thok chale
mari thokushu yaw kemga manga ga su yaw yaw adi kemga taruk su yaw yaw aduna sidi very dangerous president ni ena khambada kai hope letre sidi ada ina tatra haijabado khanaramina sandi partner ga di kano ga su khar warning ga pi ga hai kam sumunu khangde ai ga paw phono mate khon sum social media khada uboi wani no ni swai tong ga di president rule natra no option ga na tai ba ko kam sumunu khangde ada ina haining ina adu warning no da sandi partner da khoi no haining se hore impact no thabi ko monda masu leader parliament gi leader ni khoi ga sum puli de kano ni masu tv thoi na puna lebe wani adu ina haijai monda haijai kano kanda ya ga di 164 tawro 164 is separate in Manipur. Upar ite dunatra 164 clause no 4 to article 164. Adu makada legislator oidra kasu board ka adra kasu mi amasi chimis oya hai bako. Adu no khai pharni kanano mu fungu tawba. Adu dabri mada agoi ge summit patra na tani hai ju thaja de adu ga yam ka hai na Manipur gi matang yam ka hai na khan mi oina su u de hai ju ma koi praja me tani di mai party me ai gam pulle. Anyway matang na dong lak jage that's it. We hope 164 se masina phadong male moi PR perang to mu to. Okay. Adu just koi lan gi cheng marak jeda koi lan gi awana me marak sida political gi hajik sarang na bne dik lai je. Adu hajik lan si jo koi na hogolak puri gi hona me am na haina basi proxy war ni hai ba poram khak su lai re masi India gi proxy war am khak masi Kangluboni ki marakta lehen ba dum warung khak su oigre mamang da dongan ba khoi gi political analysis amadi to Manipur lai ri ba any kind of angle lagi nai na ga lai ba oda me am khak na su ngasi adu gi point to tham gra bani so hawji ga buk Manipur ki CM su hawji namdana resign to hon gi bagi adu gi mamiyum khak su ure adu hawji am sarkar CM dana Manipur gi hawji anobo chief minister am khand ba makai Manipur gi hawji oi ri ba khoi gi lai ri ba prevailing situation jara hena choba khoi gi yamna charang na bam khak thon bagi India gi adu gi yamna khoi gi mawong da da ba Manipur state che India gi makha da lai ta ba Manipur ji makoi na kaung thok pagum ba adu gi wafam gi khoi gi yamna khoi chapma na ba adu gi example jing ne ulai je aduna overall kamaini yengwe haji crisis laiba adigi irang lo shalakta sisna irang je subside taw no honar puge adugi wafam oibra kamaini yengwe pulap prem ko gi hojiki Manipur crisis se masi akhoi yengwe tamda centers ki roles se masi hana akhoi gi yam toina akhoi gi question toba aduga masi se kitang akhoi democracy sida chali ba thaja ba kangu siga kitang taiwan na ba ma laibra habsi kari gi no hai tamda ihana na akhoi gi chief minister na resign to sikagi no khangte bi hana ba number 1 matang da koina chingnari sina chief minister ja hanjan Delhi da lienge aduga resign to buse Manipur gi magi sida support che watana khotana resign to bana te Delhi dagi halaga mai tami ji imbiyo ba Delhi dagi halaga adusu sambit patra ga loina na halaga resign to holi ne ba aduna center na to hon bra center gi role je kari no hai base aduna center ga sai akhoi jani na thambi ge center gi kaino se khar nuai ta ba ma lei base masi akhoi praja oina su aduga Manipur gi citizen oina su yam phawi hai base mom thamja ge ba si khitang chathar ku da khoi na yeng ba yari nang sai akhoi gi 100 cases da machine ma lu aduga constitutional breakdown ma allow to base haibiti leite na article 174 karim ka de tha to ka bi adu constitution yam siang ni iri ba tha marak to tha assembly session ani da tha ni gap level ya di yam siang clear kan irame ba iba consensus da makoi na mahari na hanagi chief minister to leitrabni na anu ba la ba na ka su kai di aduga chief minister to leitrabdi aduga 2002 gi ga Bharat Bhai versus Gujarat case 2002 da madai da masi soira ba su article 356 heta impose tawni ha 2002 da ha ne na ki haina su mara hum tawraga thaiduk na ba ma uba mari thaiduk ko je thaidu oi ha ba si kari gi ha matam da handak ke se ngasi digi reaction la ngasi se akhoi gi congress ki leader sina haire masi contempt of constitution ne na mara ex tawe aduna contempt of constitution ha ba shuma la ba ni ngasa gi akhoi Manipur gi ngasa gi irang chief minister oi boi da ba ta ba constitution asom Delhi da di Delhi gi politics ka Manipur khena ba asom Delhi da di akhoi constitution ma laude constitution ga pai da wasak na am tawri bina madum na thai da na asom irang ama le ga tra ha ba gi madu gi issue ma la ba si chathar pa da akhoi nung uri na New Delhi na akhoi gi Manipur gi leader me am se kamaina mathang da kamaina khan ga dage kamaina to ga dage ha ba se masi akhoi democratically tawdaba man ba aduga akhoi gi yamna laiba yam thibam na akhoi gi MLA sing se masi na akhoi gi New Delhi da laiba leader sing se masi ka tongan deu New Delhi da phammi basiga Manipur da phammi ga mochu leader ni somchu leader ni on equal terms noina phammi duga aina Manipur le jabani noina Delhi da le jabani Delhi da le noina chawi haibna odani su ugradi kai gumam soire aduna akhoi na harina
anything tawwe akhoi nu khali se Delhi ki prime minister khanma te Manipur ki chief minister khanma ne kana na khan doino 37 MLAs na khan doini BJP ki MLAs khan bi doine ba makoi na khan bada New Delhi ki kari ta ka le ge ai moi observe boy no lak pe ai ai khana da na ba thimjan boy lak pe ai adu makoi ku thara ta sina khanja ga da ba ne ba masi khan gi procedure mo hoj ba do moi na to bangam da ba se masi soye ba adu bu masi ki channel to matam law se kari gi no han jam hai kan da transition of power se adu mo smooth way de everywhere anywhere ka masagi akhoi kamai na anu leader khan ni na process am lai tram ni na anu leader khan da na kana na thau de ga se thau na thambi khim mai na makoi mayam da po thada han bara kari no hai ma tau da ba se masi na asoi ba ma ne ba masi ki cherak se da akhoi na muk to ya ba na governor da power am pi se swaina tor ko tam da masi da akhoi na pam de governor na BJP da hoji hoji ki lai ba BJP ki se da na khoi na khoi ki leader ma khallo leader ma khan ba se that I don't PBO haidi matam si indefinite na taba matam ma masi atopa state khara da su u ya toi taw pocha aduga lakadori ba kano sina leader sina magi list of mana support torba list se nam thoga poraka aduga poraga aga machana bi ona numi tara mari ni piba yawi tara ni piba yawi even ngasi ahing taw haying taw hai bu governor ki decision le governor ki discussion governor da yam pau pi aduna governor na ngasi ki haying tang asupuk manung da akun confidence motion ma assembly da lawro leader do poro haina deadline am pi tar di governor na pi ba tar ba di maru tor kan ba masi ki cherak se da yam ki ba ama tholai besina masi ki cherak se da center na karigumba ma plan to bra haibre se haidna khoina leader se khanma ngamdrabni na akhoi PR thamdaba yadre haibagi issue ma la e haibe se masigi se akhoi gi New Delhi gi web ta leiba news article sing se akhoi gi ngarang ga sigi paba matam da kari thorake ka da Manipur gi intelligence report adigi Manipur gi asomna thaba se Manipur gi crisis se Manipur gi people's representative democratic elected people se nataba akhoi gi presidential thamaga tha ahum tang fazana umtang Iraq solution ba takai ba gumbagi report ba taw madu taw ba yanan ba plot ma silai bra hai ba se akhoi Manipur na yap toina ki jai ba adubu Manipur gi prajam na akhoi na hoji le 37 MLA se hajaning ba se hoji ki condition je tanu hone birakano ba nasa gi PR thamna mu se yanada di akhoi si taw ini ko ne center na plot am tor podo masi taw da na ba masi kari gi ha matam da India da khwai na gi yam na PR lai ba PR supi na Manipur se amane ba chama kuntha mai na PR lai ba matam da Manipur se tara lai ri Uttar Pradesh se jam chawi Manipur jam pi Manipur se lai ba mafam amne ba duna PR hek lai ba khudingi Manipur na khang da ba Manipur na law pass taw da ba khoi se khanna da na New Delhi gi parliament lai khane ki dori ne ba asum lai ching ki dori ne ba aduna marat to da government of India na ka ke decision lawi ka ke lawi habja hoji kan se di madu clarity am su lai ke ba sidagi khitang chathar ko da khoi nang uba yare sina BJP gi hojik lai ba sina irang thobadi mana statement issue taw ga da ne statement issue taw ga da ne di aina hekla pagai karimo political crisis am lai ta di praja se kogi tension de lai bi ya di praja se mon aina taw si kari no government is responsible ne ba government se hoji caretaker chief minister si chana bi moina madi chief minister were adu madi amu hana orak para orak tabla rule di yai orakada duri khangde adubu chana bi ona di kya oigan de ko adubu hojik le ba tanja se di kaino sina akhoi no hojik khanduri ba chief minister se sumaina khanduri ni sumain tawre position siri akhoi governor te brief tawkre governor adu tawni kaina masigi yam accountable oiba transparent oiba akhoi je dictator ge lamna te democratic country ne ba praja mayam se harau na ba madugi information people so madusu darkar oi ha ba madugi mayam se masi tawdab duri de akhoi masi charang na akhoi masi debate ka tawdan tawri se masi darkar oi de masi tawgada ne ba masi tawba se amana ani ne to lakto se amana governor ki office tagi ama rajbhavan tagi ama adigi amana kaino tagi sambit patra tagi adubu rajbhavan ki sing se thola kadrai na ngasai se ngahaki mang da rajbhavan tagi email ama he akhoi ki press man tharak pata ai thakong lakpada yengi adubu oiram de madudi akhoi ki monda senior ka ki man unam khona bi oirami aduna masigi sumana leibadadi governor natragana sambit patra na statement ama piba darkar oi Manipur ki praja da charang ne khei issue thoi adubu masigi smooth transition of power se masi akhoi de khaldu ningthau khanba gum ne prem ningthau yang khanba kan da ningthau se kyam luge ha kan da akhoi ne sum history ki satra bi sum ne na kan da asoka da great machu nau chumbal lam ra khangte mogdram pan ha le hai ningthau na Aurangzeb tu mapa natra Shahjahan jail thame hai ni Persia gi ningthau do mana macha nupa do mathanda ning thau no da macha mayam ning thau rata ba matik cha da mayam do loina hatui macha do hali bane aduna ning thau gi Game of Thrones ne sai ba thau ran thak do Game of Thrones very dangerous ne mi ning thau ni ba ngak da ne ba adubu masigi che ta koin haina makoi mayam se sacrifice ki spirit bi da kar oi bhajik se
हानगी पाइबीरिंबा ग्रुप अमा लेरे अनौबा सिनसे हाइबा ग्रुप अमा फैक्शन अनिटी चारबना उरे अखोइना मरक्तसु अहु मरी याम लई खोले हाइबदु अखोइना ओपनली थोलकपा नतबना अखोइसे मारिबनिको अखोइ मैम तौबदुगी अमा थोलाबनिना मखोइगी गेम ऑफ थ्रोन मखोइगी स्ट्रेटेजी दो मदु उल्लगा खखरे सैक्रिफाइस तौबगी तंजाम ओइ सैक्रिफाइस तौददी अखोइगी एग्जांपल अमा हाइगा लोसन जगेबा मणिपुर चोरजित का मार्जित का खनबदगी उपाय लेतदना परमान दौसल चैतरे खुंदाकी अदुना चोरजित का मार्जित का खनबदो ओइबिरनु चोरजित का मार्जित का खनदना मणिपुर इरांग थोपै महता ngasi लेबिरिबसिंगना मणिपुर की दमकता सैक्रिफाइस तौरगा करिगोम तौगे हाइबगी अदुगी सैक्रिफाइसल स्पिरिट मणिपुर की इंटरेस्ट थबक ओइ तौबियु मसी तहुदा तादी हजिक लेबे एमएलए सिंगसिदा मयाम की खुशाउनबसे मोइदोइना तौदौ माली हैना थमजे